Ok, díomh agus fáilte an ceacht seo an ceachta tála déanamh goibh an fiche lád mí bealtaine, so seo ceachta trí atá for déanamh an engaging. So dus bór is féidir an fechan ar na ceisna. So, cad atá súil ag tuismothirí mar a dí? Cad tá na tuismothirí ag súil go déanaí si? So tá si ag súil a rud aigen a dhéanaí si céir é sin. Cén cinál dalta í mara, so ina riir tá gá pointe ar fáil seo, so tá focail amháin ag taslam. So ina riir cén sais dalta í an bhfuil si ar bun nó bar an rang cá bhfuil si mar dalta, cé hí mar dalta. Cad a dhéanamh mara ina chuid am a séir, so chun si sios faoi na caithbhaimsre atá cí, caiith tú an trí rud sin á scríomh, gá pointe an ceann. De réir an gníomhreachta, cad é an príomhtheasc na gníomhreachta darló an sin, so deir an siad antá an príomhrud acu agus seo é, caiith tú chuir sios dhéanamh faoi sin. Agus bhhatha de bhead bheith ina doctor nó ina filóta, cén fá nach féidir leis é seo a dhéanamh. So an sin, níl sé féidir hedó tuisc cinenne atá sé ag déanamh agus céir é sin. So natá sé bhréibrú ar send agus submit. Ok, sin ráit is féidir na léimta seach. So, wir haben hier Mara 17. Hübsch, groß und ein Lachen wie ein Modell. So hübsch sin dahul, groß sin ord, lachen sin an mangagoire, wie ein cosúla model mannequin. So tá mangagoire cosúla mannequin. Urhi nu aquí. Enge jeans. Now enge an sin tani ag chuirsiús faoi na bríiste géine. So it's bríiste géine tani. Ní dearan tú gohfuil duine enge nu ein rud. Sin dún. Ach enge sin narrow, so sin tani. So bríiste géine tani go dtí strickjacke sin cardigan. So strickjacke weiß, so cardigan bán. So sie weiß nicht, níl is aquí, was sie mal machen, cad a déanaí si, oder was sie leben will. Nu conas a bheith an saoil aquí. Mir gefällt gar nichts ein. Mir fällt gar nichts ein. Níle is agam. Tá si grá gohfuil si gan is. Sagt sie. In der Schule ist Mache entweder gelangweilt oder überfordert. Now, tá seo casta agus jacker le astrú go gailge tuis gan focail entweder. Entweder sin idir. Ich bin entweder A und B, tam idir A agus B. So, tá si idir. So, ní bín ceanháin nu an ceann eile urthaí. Bíon ladran urthaí nu bíon überfordert. Now, überfordert an béirle sin ná overwhelmed. So an ghaeilge sin ná ní féidir léihí plé leis. So tain si idir mothúcán do ladran agus an mothúcán nach féidir léihí plé leis. So sin é, ní bíon si riomh compordach is an rud an sin. Bíon ladran nu ní féidir léihí plé leis. Sie mag Geschichte, Deutsch, Theater und Sport. So sa cá seo theater sin ní áirclann sin drámaíocht. So is maith léihí star, Germanisch, drámaíocht agus sport. Ihre Hausaufgaben macht Mara, wenn sie Zeit hat. So Hausaufgaben oberwalja macht Mara denn sie, wenn sie Zeit hat. Nur tan tam aquí. Ihre Noten sind, na schon pre-vocal doen, durchschnittlich, mianach. Tá a cuid grádna noten ná den darmar is carabréig é sin, feic sé mar noti, ach cilíonn sé grád. So tá a grád mianach. So is dalta mianach í. So tá sé lór, ní sé ar bun, ní sé ar bar, tá sé lór. Ihre Freizeit verbringt sie, so sin verbringen, na den darmid sin an briher kon am kahaf. So kann sie a quid am ser mit Sport, Lesen und Entspannen. So entspannen an sin an animal gent ich entspanne mich, liggend muski, so sin an skia liggend. Ihre Eltern erhoffen, tatsächlich nicht mehr, dass sie einen Job findet. Go wihi she nu, go I'm showy she post. Der ihr ein unabhängiges Leben ermöglicht. Honest gemerkt, Sale, Njavsplak, unabhängig. Now, abhängig sin an Mallard dan Njavsplak in our brachen to rodegen. Between bra rodegen. So, unabhängig sin Njavsplak. So sin shrikmer javad tá 14 a fangaléhí sibh an písa sin lads now. Javad agus na smuinte iontacha atá a get na sail. I'm just a gold coffee in ish done such.
So, ist ein Junge, is buchle, der ohne Vater aufwächst. Du sin gach majan gan ahar. So, an sin just fráz le, sa Germánis le rá, nach gwil an dad sa sail. So, níl sé gra gwil sé marv, nu bio, just ní bín sé an sin majan. Wird nächsten Sommer die Schule beenden. Bewat leis an saurische Kogan. Now, beenden sin dere a cur leis. So, dere a cur leis an skol. Möchte gern Arzt oder Pilot werden. So, éiste seo. Javad Carjag, tá géirí creach nu leis an skol an saurische Kogan. Bewat leis a bheith in a doctor nu in a pilota. Mahu Javad. Nach nie rief, hat ihm jemand gesagt, durch eine leis, dass das mit einem Hauptschulabschluss nicht möglich ist. Nu durch eine rief leis, nach féidir leis sin anamh leis an Hauptschulabschluss. So an Hauptschulabschluss sin an tastas don Hauptschule. Now an Hauptschule sin níl sé gwyn so tá sé jackar sin an junior high. So is dói ní an gymnasium a tein go blina sé an Hauptschule creek níon tú ag an tastas sóisreach level an sreach sóisrí agus an sin bogan tú rá chuig an gymnasium nu an realschule. Ach an abschluss sin an tastas chun creacha chur leis. So Hauptschule abschluss sin an tastas chun creacha chur leis an sreach sóisreach. So sin an tastas sóisreach. So near dúirt aine riomh leis nach féidir leis a bheith ina doctor nu ina flota díreach leis an tastas sóisreach. Mit seiner Mutter leis a bhám. Die in einer Parfümerie, Parfümerie rinne mar focail sin arbeitet. So I brian it seach cuadóireachta. Hat nach nie über. Ní raibh riamh córa aige so gesprochen. Níor neir sé riamh le hí maidir le ábhar fustiachta. So níor phlééis sé an ábhar fustiachta le hí a riamh. Laut der Agentur. De réir an gníomhaireacht. Viele Kinder kennen die Berufswelt nur aus dem Fernsehen. Tá aithne kennen ag roinnt páistí an saol fustiachta díreach tríd an telefís. So tá aithne ag roinnt páistí an saol fustiachta díreach tríd an telefís. Unsere Aufgabe, Hausaufgabe, sin an Oberwalje, nu an task don balje. So unsere Aufgabe, our task, ist den Horizont zu erweitern. Okay, so actually it's just it's níos éasca é seo a dhéanamh frása ná a astrú focail ní focail. Is é our príomhtheasc ná léargas níos fearr an saol a hort dóibh nu a hort amach. So léargas níos fearr an saol a hort. So leis sin is féidir dul isteach chuig an bhfoireann